Malo je sportova u kojima se hrvatski sportaši ne popnu na sam vrh, a na sam vrh i figurativno, ali i doslovno, i to na više vrhova popeo se naš idući gost. On je Tomislav Majnarić-Gile, Delničanin koji slovi za najboljeg planinara u 2022. godini. Gospodine Majnarić, lijep pozdrav i čestitke na tom prestižnom naslovu, a već ćete nam sada objasniti kako i gdje ste ga zaslužili. Hvala na pozivu i evo, drago mi je i uvijek je lijepo doći kod vas u studio, tako da evo ga, hvala na pozivu. Nema na čemu. Pa evo ga, u biti možda da kažem par riječi o samom tom njenom natjecanju, jer nije toliko poznato širom javnosti. Planinarenje više manje svi smatraju kao jednu rekreaciju, što i je, apsolutno. I kad gledate neki broj, možda 90 i nešto % ljudi su rekreativci. Što znači? Ne znam, mjesečno uzme ruksak 2-3 puta, ode negdje na platak, ode na neko brdo, vrati se doma i to je rekreatizam. I sve pet. Ovo što radim ja, još neki ljudi u Hrvatskoj, je natjecanje, što znači da u planinarenju, znači, postoji jedan dio koji je baš sportski, kao u svakom drugom sportu, ne znam, atletika, nogomet, rukomet i tako dalje, tako i u planinarenju, ali nije toliko poznato. Tako da postoje natjecanja, nema ih puno. Recimo konkretno u Sloveniji, u cijeloj Sloveniji postoji jedno koje organizira sportsko društvo Bambi za cijelu Sloveniju i za cijelu regiju, gdje su dobrodošli svi. Pravilo je vrlo jednostavno, u godini dana čim više vrhova, čim više domova i planinarskih lokaliteta koji su sastavni dijelovi nekih planinarskih obilaznica, i imaš godinu dana i skupljaj i na kraju vidimo koji je bio najbolji, koji je najviše skupio. Znači, pečatiće dobivate u ove knjižice, ali tako, koji su pred nama. Tako je. Vi ih imate stvarno, koliko ih je, 5 ili 6, i sve su ispunjene ovim zelenim pečatima. Kako to izgleda u praksi, konkretno? Kažete da je praktički svaki vaš vikend, svaka subota i nedjelja zauzeta, vi ste na nekom od vrhova. Koji su to vrhovi, koliko su veliki? Tu nije smisao alpinizma, tako, ne visite na onim konopcima kao alpinisti, u stvari to je jedno pješačenje, a vi ćete me dopuniti koliko zahtjevno, koliko imali tu možda opasnosti. Pa evo, upravo kao što ste rekli, ovdje nije bitno da je neko, ne znam, nabilno da ima ovakve mišiće, da je alpinista, da penje ne znam kakve sportske smjerove u stijeni i tako dalje. Ne, nije natjecanje tako, nego je, znači, potrebna ustrajnost. Tako da i onaj koji ima ovakve mišiće 5 puta veće od mene i ja imamo iste startne pozicije. Znači, što si o tome da budeš aktivan, da budeš predan i da se stvarno posvetiš cilju. I sad ovo, kao što ste rekli, kod mene je to više manje svaka subota i nedjelja. Na kraju kraja volim jako prirodu, pa mi to ne pada teško, tako da, gdje ćeš biti za vikend nego u prirodi, tako da. Koji su to konkretno vrhovi i kako to u praksi izgleda to jutro kad vi dođete u podnožje nekog vrha? Koliko to traje? Ovako, znači, ako gledamo baš taj natjecateljski dio, treba spomenuti da postoje pravila, kriteriji, a to je da lokaliteti do 1000 metara 1 bod, od 1000 do 2000 je 3 boda i od 5000 nadalje je 5 bodova. I onda kad idem ciljano, onda gledam gdje su ti vrhovi koji su bar preko 1000 metara, da mi je 3 boda, i gledam napraviti u danu krug da čim više toga obiđem, da bude čim više bodova. Tako da, recimo, imam sreću da oko Delnica, gore kod nas, imam tih vrhova taman malo preko 1000, ja sretan i zadovoljan, jer mi nose 3 boda. A i volim često u Sloveniju otići, jer ipak slovenske Alpe, ako ste bili, kad znate i sami kako je to jako lijepo, krasna priroda, i puno je lakše, recimo, u Sloveniji skupite bodove. Recimo konkretno, ako gledamo ukupno, u biti, ajmo ovako, postoji muška kategorija, ženska kategorija. Martina Učakar je Slovenka iz Domžala, koja je ukupna pobjednica. Ja sam najbolji planinar, ali ako gledamo muškarce i žene, ona ima više boda od mene. Ali ona je bliže Alpama, bližu tih 3 boda i 5 bodova, tako da svaka je čast, zaslužila je. Meni je to malo teže, a i čujte, košta sve skupa, da budemo iskreni. Sve financiram sam, vidite koje su cijene derivata, tako da sad odi ti negdje. Uglavnom se trudim skupiti auto, pa onda podijelimo troškove, ali opet se toga nakupi ohoho. Možete li više puta tijekom jedne godine doći na isti vrh? Ili svaki put morate na neki drugi vrh? Može, znači možete koliko god želite puta, što je dobro jer ponestane ti vrhova. Ja recimo godišnje radim, ako je dobra godina, 300 do 500 vrhova sa ponavljanjima. Jer baš naći različitih u okolici Delnica u krugu 100-200 km trebao bi biti malo duži krug da bi ih imao toliko. Tako da, može se ponavljati i svaki put kad se negdje ode, znači upravo ta knjižica, taj dnevnik i služi tome, da otisneš unutra žig, otisak žiga i zbrajaš bodove
i ono što je najgore u ovom sportu, nikad ne znaš kad je kraj. Jer, znači, kalendarska godina završava, Božić, Nova godina i sad šta? Fešte su, druženja, domjenci, a ja ću ići još negdje, neću ići još negdje, da li je dosta bodova, ne bude dosta, nikad ne znate. I onda koliko puti kiša vani pada i snijeg do tuda gazim, daj, hoću, neću, bude, ne bude, ali eto, isplatilo se ove godine da bude pobjeda. A kako dokazujete da ste bili na nekom vrhu? Tko vam u stvari udara taj pečat? Znači, na svim nekim ozbiljnim vrhovima imate na vrhu pečat, koji si sami utisnete u knjigu, u dnevnik, i slikam se, jer slika kao slika ima svoj datum i vrijeme, pa se i po slici vidi da sam bio i kad sam bio i koliko put sam bio. Tako da uz sve to skupa ja se uvijek slikam da ne bi bilo izgubio se dnevnik na putu do ovjere ili ovako nešto, tako da imam sve dokumentirano. Jer ipak, ako radiš to, radiš za sebe, ako prevariš sebe, ne varaš nikog drugog, tako da sve dokumentiram i izvolite, to sam ja napravio ove godine. A koji su vam vrhovi najdraži? Najdraži? Pa ovako, znači, tu kod nas ne mogu, a ne spomenut Gorski kotar, Bijele i Samarske stijene. Sad neko ko sluša ovo što ću reći me sigurno još potat zbog toga. Ja bi čak rekao da su mi možda draže nego Velebit. Velebit je predivan, ali ovo je toliko divlje, Bijele i Samarske, da je baš je jedinstveno. Prekrasan je Velebit i volim i tamo odlaziti, apsolutno, ali ipak je to moje i tu pa mi je nekako draže. Volim naravno u Julijske Alpe, Sloveniju dosta dobro već poznajem, kako sam godinama tamo već pomalo i pričam njihov jezik, pa onda kad se obratim na slovenski onda bude još veće priznanje i čast, kažu vidi ga, stranac je, a govori naš jezik, svaka čast. I volim otići u Dolomite, Dolomiti su mi isto krasni. Sad nešto dalje od toga nisam nešto išao, jer opet kažem sve se vrti oko troška. A kad nabijate bodove, što si u bodovima, pa onda idete gdje vam je najbliže, čim više bodova, tako da... Da, jasno. Pitao sam vas za najdraže, a sada ću vas pitati za možda najteže od tih vrhova. Gdje se najteže popeti? Pa najteže, ono što sam bio najviše je bio Grossglockner, to je najviši vrh Austrije, 3798. Mislim da sam točno rekao, malo manje od 3800. To je već granica planinarenja alpinizma, pomalo. Pa je. Prijatelj, ja smo bili, bio je dan izuzetno zahtjevan, užasno jaki vjetar, magla, lagano je padala, jedne su bile, sve se smrzlo. Kad dođete u fazu pa si razmišljaš kad mi treba toga. Uvijek gledaš, ne znam, smrzotine kod ovog, kod onog na televiziji i onda kad se to tebi događa pa gledaš već prste ne osjećaš. Tako da recimo to je možda bilo najteže. Jednom prilikom sam išao na trail kad sam skoro poginuo, kako kažu Slovenci, nevihta, to jest nevrijeme, i strele, to jest gromovi. Uhvatilo me nevrijeme s gromovima, stvarno je bilo nikad u životu se nisam rastajao s Bogom kao tad i Bože, nekad kaj zamjerit. Nisam valjda bil tako jako loš ako je ovo zadnji dan daj oprosti mi. A kako ste se izvukli na kraju? Što se desilo konkretno? Znači, prijatelj s kojim sam išao tad, vjerovao sam mu za prognozu, on je prognozu provjerio kako je provjerio, očito ne dobro. Jednostavno, baš fronta je došla, drugo je neki lokalni pljusak, lokalno nevrijeme koji se uvijek može dogoditi. Ali ovo je baš bila fronta koja je trajala 2-3 dana. Nisam provjeravao, vjerovao sam, od onda više ne vjerujem nikome za prognozu, sve moram sam provjeriti. I onda išli smo od Aljaževog doma prema Stanićevom domu, koliko vam je poznato, i negdje na pol puta zaglavili. I sad drugo je kad ti grom negdje iznad tebe lupa, a drugo je kad lupa oko tebe. To je skroz nešto drugo, ne? Onda smo se sakrili u jednu polu stijenu, svi mokri, svi nikakvi, uspjeli doći u Stanića, zahvalni Bogu, i drugi dan doma, bježmo, daj pusti to. A sretnete li nekada po putu životinje? I koje? Pa da, u biti recimo ako sam tu kod nas u Gorskom kotaru, predio Mrkoplja, Begovog Razdolja, Matić Poljane, taj dio jako volim. Tamo medvjede redovito srećem i u biti čudno mi je ako ne sretne medvjeda. Ali medvjed je jedno drago biće ako se znate ponašati, dobro sad sve možda malo zvuči neobično, ali znači bitno je da te se čuje. Ako već i bude neki susret s medvjedom, treba znati odreagirati, znači na vrijeme se povući, mahnut. A ako već dođe baš blizu kod tebe, dobro imati nešto hrane, mada kažu lovci da se to ne smije, ali ako je pitanje života ili nečega, baciš mu komadić sendviča ili smokija ili ovako nečega, tako da medvjed ima za animaciju, ti mu više onda nisi bitan, ima šta za jest. Vukova sam sreo par puta, s vukovima nemam nešto iskustva, ali medvjedi, srne, zečevi, divlji prasci i to, prasaca isto cijele horde budu. Ali u stvari niti jedna životinja
životinja nije agresivna ukoliko joj ne dirate mlade, tako barem kažu stručnjaci, je li to istina? Pa ja vjerujem da je tako, mada znate što, opet će ovo možda malo neobično zvučati, ali kako imate ljudi koji nisu baš pravi, ja duboko vjerujem da ima životinja koja se rodi koja nije prava. Sjetite se onog medvjeda u Kraljevom Jarku prije godinu, dvije, što je sistematski ciljano napadao aute i ljude u autima. To je bila životinja koja nešto nije bilo u redu. Tako da ima i takvih životinja, ali u principu ako se vi znate ponašati, ako ste vi bučni, svaka normalna životinja će se maknuti. Ali male medvjede nemojte dirati, nemojte se igrati s njima, jer lako što je on tu, nego će doći mama je sigurno isto tu negdje. Tako da. To smo već čuli puno puta, da to je doista jedan temeljni postulat u ponašanju prema životinjama. Zanimljivo, što kažu Slovenci? Vi ste u 22 godine natjecanja jedini Hrvat koji je pobjedio, i to već 6. godinu za redom. Nešto poput Janice i Ivice prije 10-15 godina, koji su također našim susjedima nabijali skijaške komplekse, tako i vi nabijate te planinarske komplekse. Pa zanimljivo je, znači, dok nisam čuo za ovo natjecanje, do tada su pobjednici uvijek bili samo Slovenci. Nikad niko van Slovenije. I onda se pojavim ja, čujem, bilo mi zanimljivo, pa reku idem probati, ništa me ne košta i onako sam stalno po brdima, pa da vidim. I uspjelo je. Prve 3 godine sam bio apsolutni pobjednik, znači ukupno kad se gleda bolji. Onda je došla korona, 2 godine korone, tu sam malo, pa ne smiješ simo, pa ne smiješ ovako, pa ne možeš, pa onda nakon 2 godine iskreno uhvatiti se taj neki ljenavac. Nemoj ići par puta van, već onda 4. put, ako 3 put nisi bio već 4. kad baš moram ići. Tako da malo sam popustio, zato jesam tako kako je. A Slovenci mogu reći da me stvarno cijene i poštuju i imam jako puno prijatelja u Sloveniji s kojima sam si dobar, s kojima planinarim i ovako u šali su znali reći, kaže, imam kao 2 opcije kako ćemo te preći ili pobijediti. Kaže, jedna je da nađemo bolje kod tebe, kaže, to opet malo teže, a druga je, kaže, da ti damo državljanstvo i riješili smo problem. Riješili ste problem, da. Tako da. Ili kažu, nije nam dosta one Janice i onog Ivice, nego se sad i taj Majnarić morao pojaviti. Planinarstvo je za mnoge strast. Evo, znamo da sve više tih planinara, sve više tih planinarskih društava, kako u Rijeci, tako i u čitavoj Hrvatskoj. Evo, pa što to planinari vide u tom planinarenju? Naravno i liječnici preporučuju planinarenje kao jedan izuzetno zdrav oblik aktivnosti. Apsolutno. Ja bih rekao to ovako. Znači, današnji način života je malo je reći stresan. Od jutra do mraka si zatrpan sa negativnim informacijama, sa lošim vijestima, toliko je toga što je loše, što te smeta. Jednostavno, ako si malo čovjek normalan, smeta te, to se taloži u tebi, znači taj stres, ta ogorčenost, neizvjesnost ili kako sve to skupa nazvat. Jednostavno, općenito ljudi su izgubili taj jedan doticaj s prirodom. I kome god kažem da je odi probaj, pusti za vikend sve, pusti mobitel doma ili bar ugasi, mislim treba će ti zaslikat se, ali ugasi karticu, savi navio mod ili nešto, otiđi negdje na platak, imamo stvarno krasnih vrhova i imamo veliku sreću što nam je tu pred nosom to. Odi probaj, provedi dan u prirodi. Probaj biti jedan dan malo, uzmi si ko ti paše i hodaj cijeli dan. Svi kogod proba, ko se vrati doma, svi kažu, ajme kako dobar osjećaj je. Punjenje energijom. Tako je. Ja za neki drugi izvor punjenja, ja ne znam. Možda ima, ali ja ga ne znam. Znači, sport u prirodi, šta god u prirodi, ako i neko neće ići planinari, odi trčati u prirodu, odi bicikl voziti u prirodu, odi bilo što, ali provedi dan na platku. To je to. To je to. Evo i vi ste nas napunili, barem mene, energijom. Nakon ovog optimističnog razgovora mi vam želimo puno uspjeha u budućnosti i da još pokoji ovakav i sličan pehar dođe u vaše vitrine i hvala vam na ovom zanimljivom razgovoru. Hvala vama na pozivu i nadam se da se vidimo i sljedeće godine. Vrlo rado, hvala još jednom.